Oke, aduh. Anak menempat bayi-bayi iya kawannya kayak. Ye, hai kota kayu. Bolehkah? Nah saja. Nak cana aku oleh tahu kampung ni lagi nyan. Begini hanya dah kali mental kiban. Nanti tak boleh benda. Menyata mita puana. Nyoka eka kerja puan. Eka turn lega puan. Eka turn dia puan. Karena udip lam rantau pay Thai si gagal nasi limangan. Pakar menantap man. Lam rantau mandum lagi yan. Anak satu dong tu. Hoyang tahu mandum go. Kap cilikat ban. Be baka si gagal gua kampung lagi yo sang-sang kang kahayat tak antang jo. Ibanda kerja ego. Mati kepajan jalo banda yamban panen gop hana go gop kadang saudara mai lompi panen mungkin ya begah cokra kada image nyake panen putran saja be mangan manteng tedaw kampung bayi iya bayi bu bayi ruko kayak lebih ke putro mah aku daripada aku putro belaga isu umnya tapi betat pikah kerja bahegop kahi kota hai maksudnya misalkan muka kagle de kahi potongan anu kota lagi nyan ala hai man kah te ko unak si saya hanya ganteng ngok sangen nyo ka pake tuba pikah lagi urina aduh ka bonya ka pikile ka ani nang item kulit ka lagi muruahan item ide banda inang agam pakai sabun nyo oh kiban tabo lagi nyo acara jipon kan karena muka ka pakai sabun nyo kengka oleh karena muka ka pakai krim nyo ayo ka pakai krim ji nyo na krim ji abeji ka pakai body serum nyo kan kulit ka glow mencerahkan gatal pakai jadi buat pikah tinggal kampung kulit ka gle lagi mereka nak buat orang kau kero di kampung ni kat atau kiban patah dawa kaki keranjang kuning ju oi pacan ngawo baru wate pesona siraman le ka pope kan Tuhan muda kayak mereka pakai dia untuk bayi iya lekai tebak ken aduh anak menempat bayi-bayi iya kawannya kayak kacak petak berada kaju tuba kai lagi yang tak hari si gagal kau kota tak hari kriat ke